Kini kita hidup darshan Mekhlaya bat kiprian subhai pi barok sekan ketuk kubor mata kajan mit shwan pai seki kubor kibamnya ini pet shwai kimat bakongsan. Menjur kekunhun Menteri Sarkar Pedang Banshna Salai Kelur Teli Kiying hapok skim Pradhan Menteri Awas Yojana. Pelaj ke Sarkar Pedang yang kesong tengkah ke bapalat silak laipo kendai hajar kelur tengkah bantusan di kepala tengkah jong ki Sarkar Jela bat berkentiu ya kayo kot ya ro Menteri Rang Bak Jela Mekhlaya kon rakyat sama ya kini kerai. Ya kendu ikong bindas im ibala penlong ya kejing syatkan bak lembuk por ya usumbut Menteri Rang Bak Jela ubade pej ketnat PWD bak Preston Tensong. Kuat keseng Kongres ban sedang biang ya kejing keren kaput peringkat Assam bat Mekhlaya. Bat sedang kelepung district level inter school Subrutokop Arhajar Usau hari Buhay. Ikubor kibabnya ke Sarkar kan saai jing kersan ke mentaban shna syuk salai kelur teli kiying kisam ha ke jakasor bat jakat nongkenong hapok ke skim Pradhan Menteri Awas Yojana. Karai lor kan ke phang la shim na ha ke jingilang ke banengkong jong ke kenhun Menteri ke batmai jong ke Sarkar NDA hanong ba New Delhi henen kesni. Ke Sarkar Pedang ke laju penteri kami ke skim Pradhan Menteri Awas Yojana nadu usnam Arhajar Khatsan men ajing kersan ye kilong sam ki ba nasor bat nongkendong man shnai ki ying kisam babet babiang kat kum ke jingdon kam ki baman la kesni. Ke Sarkar Pedang kalau pernah balapelat ya ke song tengkah ke bapalat ya ke silak laipo kendai hajar bat nyos pak san folklor tengkah kum ke jing ya sam lem ya ke jing yo lum khajana sha ki jela ketnat plat tengkah jong keri kalau ang ba ke ni ke jing pelat ya ke song tengkah ke bukan thup ya ke song tengkah naga benta ubnai jeliu bat kunjuk ru sa ke wei pat ke song tengkah kadai naga benta ban pen kubor ya ke bor jong ke Sarkar ban kampen stat bat ya ki kampen roy bat ki wei kat kum kejing pelaj song tengkah gemta ki jela Mekhlaya kan sayok pedang kum basi hajar nyopo wei kelur tengkah hagaju kepor ru Menteri Rang Bak ki jela Mekhlaya kon rat sangma ulai kublai ya ke Sarkar Pedang bat ya ke Menteri kepala tengkah ba ki la pelaj ya kini ki khajana ulang ba kini kalong ke bakong sana ke daw ba kadai kadak ke shin ke bakrau bat kelenti ke babiang tam ban sedang ya ke Sarkar ke batmai. Two installments of the devolution of the taxes which was meant for the different states. So every month we normally get one installment, but Government of India in one way has given a bonus to every state by releasing two installments. So this will not be taken away from the future installments, but these are basically a bonus and a double benefit has been given, and this is a great gesture by the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister, and a great way to start the new government. And once again, I would like to thank the Government of India for releasing over 1,000 crores in terms of the devolution of taxes, which will definitely help the state. Hadin baloyok pedang ya kejingkular na usumbut Menteri Rang Bak Jela badai pej ya ketenat PWD bak Preston Tensong ba unsapej ya kemat kebayadai bat kasurok na nongpo dan Sonapur ikong bindas im la penna ban penkut no ya kejing syatkan bak lembuk por jong ikong im ilai kendu ya bak Preston Tensong menta kasngi banyamir jingmut ahlor kani kemat ikong im ila penlong ya kejing syatkan ban dawa marmot mardor ya kasurok. Kuba pilayo ya kijing yede kijong da kabangawan bansyat kan hapo jong aneka madan hapo additional secretariat ngapen pau kijing snuk men ka bakrau bat kijing snuk ya ka government yi ha ka bakalapen snew kalapen sngat ya kijing kerpat kijing dawa kijong da ka bak ngalayo ya ka assurance ka babiang ha ka ba nakaliang di Sarkar kila ai kat kum kijing kwa kijong kublai shubun bat hakan ne ka por ngapen tip sya baro kinong Krisyan kijong ki badon hapo jong aneka shulong nang ta ki bana we ru hakan ne ka sni ngan weng ya kan ne ka di sya tengan ka jonga
Hakajuru kapor usembut Menteri Rangba ula petikna bak kesorkar jela kan saya keren bak kesorkar deng ban mang tengka no mardor kaban kot palat ya kasis pak keluar tengka na bentaban snabiang bat ban penhe ya kesurok ke bak arpo kilometer na nong po hadu umdan bat na bentaban snai kesurok ke balai pendai kilometer na umdan hadu lum nong rem. Jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer na lor ka umden ya chakma kabat poi sakumba lai pokra kilometer lai pokra lai punai kilometer bat kata pada kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat te yakaniru manyotu pilai popra hadu lai pun dai kilometer nila de pedrung yakaniru hapo ka PMJ SY3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakarmen scam ha kan ka tayo ka bamta hapo Delhi kin shong meeting ha ka ban finalize ya ka DPR pat pan ai ka sanction UMLA jong kaliang persyak na kaseng Kongres Mawati Constituency bak Charles Marngar ula kentu ya ki sorkar jong kejela Asam bat Meklaya ban sedang biang ya kejing keren kaput jong ki. Ubak Marngar ubadai ru uwe na gid khod jong ke regional committee ula ong ba kini kejela baro artli kila don kamban ya shong biang saisin ban penbek ya kejing jurep ha ki jaka badan kejing ya kenat. Ki Henry utli ki jaka ki badang sa ki badai ha pedeng kejing ya per jemut ki day Kekanduli bat pesiar, blok 1 bat blok 2, Borduar, Langpi, Nongwa, Mau Tamur, bat Kadesh, Dumria. Yes, I'm one of the member of the regional committee. Before election, 4 months before election, not 4 months, 5-6 months before election, we had a meeting there in Guwahati. So actually, we have decided to go for the spot inspection. But till today, I don't get any information. No information till today. I think we have to sit again. The regional committee have to sit again, and we have to reschedule the spot inspection for the border, interstate border settlement. UMLA kamahoti wa Charles Marngar nin kesengi urupan pau ya kejing sokia halor kejing bun jeng ki samla ke petchnong nam Meklaya sya ki wepat ki jela man la juat kam wat jam kani kejing sokia kawan hadin kejing ja ke badang suggestion ha tin sukia district ke badan ha Asam ha ke ba arngut ki samla nam Meklaya kila sudo a la kejing m ha kejing ti doyong be an Walaupun syai babun ki pat ba Meklaya kim ban se bantre ki kam ki babu jing ma ya kejing im jongki sya ki we pat ki jela na kada kejing duna kam hapo ke jela. To see that due to the employment in the state of people from my constituency, from other constituencies, and the whole state of Meghalaya, they have to go outside the state. So this is the one. So from my side, I want to say that this is the time, it's high time that we have to think about it, and that we have to, talk about, and high time that the government should take seriously in this matter. Kaseng BJP jong jela Meklaya ka sineng kong klarake ya kejing thau ka sarkar pdeng ka bathamai jong Narendra Modi. Presiden kasing BJP jong jela Urikman Momen ula ang ba da kejing wan phai biang jong ka sarkar NDA hapo kejing lam jong kasing BJP jong jela Meklaya kan seperti kena ya kimat rekam ki bekersan rat ba ya kirang ligi juki jong ka sarkar pdeng ki poilot Saman laki kendong kensrot jong kan jela ha kini kisan snam lenter. Uno aktin jong ke BJP Meklaya uba Maria Hom Karkrang ula ong ba kenyam kam dan bentai ha ke bede bat ke kam sanhima sima ha ke jela uba Maria Hom
Ula jubab ya kejing kelih lor kejing keren da menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ubala kenok ba kadai na kanyam ba kasing BJP kala sya rem ha Meghalaya Nagaland bat Manipur. Shu ula ong ba amsham ladon satya kinu kiseng nyam na kinu kunhun balang ke belakirsan pat ba ya unu kertong lani ya kanu keseng san perthai. The thing is, I don't think so. Religion has got a part to play here, because none of the religious groups among the Christians, respective of denominations, do propagate any particular candidate or any particular party. Yes, one thing they do is that they always hold a special prayer meeting just before the eve of elections, where they pray that God will give wisdom to the electorates to choose the right candidate and the right party. But directly, with full confidence, I can say that none of the church are in support of a particular candidate or particular party. Mana kasih sejan jong katayo lala bansai artli kimet yap jong kinong ti doyong naribhoy na kapar doyong kebadan hatin sukia Assam bat latap ya hakasnong jong ki hamawati henen kesengi latip kerteng kini ki arngot kum ujon nongrom na jata bat upinielin umba na kor hadam kaba hapo mawati hadin katukan sengi lalap sakawai pat kemet yap yak latip kerteng kum udawa Sherpa na Bhojpur Nepal. Kini barok langut kila sakut hapo ke krem hadin ba kila dan kajing tua hak par doyong hak arpsan terik mention benai. Ka district level inter school subruto kop arajar upsa bela penyai tak office jong district sports officer kari boy district kelas dang hene kesengi hamadan jong kanong jeri bat mau bernai kabadan hari boy district. Kani kelempong ka bankut hadu khat pratrik menta ubnai an wan banishim benta da aprat ligi school ki banya kon hakilai tri ki thup katan kemta ki khana shenrang ki ba hapo khat san bat khat news nam karta bat na kemta ki the ki bre hapo khat news nam karta kinong job hakani kelempong kin yok ban lej mi khmat ka benta ka ri bhoi district sha ka state level subroto kop menta pat ngi pe ka jinglong jingmal ka sim deng ha shlong kajing shit kalong 8.5 degree Celsius bat kajing khriat kalong 4 degree Celsius kajing sem kho hau kalong rupunyo na kispa ma step an nyopo na kispa jan met kajing hap slap kalong rupunyo milimeter kala bandon kajing hap slap ke bamulumala hagi katukan ni kijaka shuaban pois kubukut jong katuk kubor ngi pep yang saisen ni kimat bokong san Menjur ke konhun Menteri Sarkar Pedang Banshna Salai Klur Telikiying hapok ke skim Pradhan Menteri Awas Yojana Pelai ke Sarkar Pedang ke song tengka ke bapalat silak laipo kendai hajar Klur tengka pan kersan ki plat tengka jong ki Sarkar jelabat menkenti ke yok kot yaro Menteri rang ba ke jelam Meghalaya Konrad ke semaya kini kerai ya kendo kong bindas im ibla penong ya kajing syat kan baklan bukpor ya usembut Menteri rang ba ngajela WDP ya tanak PWD wa prestun pensong wa kaseng kongres ban sedang biang ya kajing keren kaput tingkat Assam bat Meghalaya bat sedang kelempung district level inter school subroto kop arajar upsaw hari boy Dia perlok kating napoy subkut jung tuk kubor jung imta ka janmit hadu punya syam yang berklir syakasi kublai pi barok.